Kasurok na snong rtiang hadu nong sangu kabajalan kumba khanyo kilometer shen kan sayo ban siang rong no lengba ka skim PMGSY kate ka surok kali ka de ka balatip kum ka maurong road ka bawan lengba nado umsning shadu nong sangu bater ter shadu umkra bat pailing baru shadu umsaw nong bri hanre hakisnam balala la siang rong tang kumbasan kilometer kata tang nado umsning hadu ertiang bat kaba sateng nadu ertiang hadu nong sangu kaba jalan sakumba khanyo kilometer kaba na kaliang UMLA kamau hati ba chal semarangar habaw lalek ye kendo yu menteri katanat PWD bat ubadairu sembut menteri rangba kejelau ba preston tensong ulapan pau jing songo bat ai khublai gerpang ye u bat kumju iki officer badai pe ka PMGSY na kabanta usurok umsning maurong road kabadang sateng nagasnong rtiang shadu nong sangu kabadon kumba khanyo kilometer hakabasyan on sakhot tender ban sedang pentreno ekate surong so ai kublai ya ke department kamtam ya ka ki badai ban pek ban kami ya ke PMGSY ngadu executive engineer jong umsning division bat kumjuru ya chief engineer jong ka PMGSY di tempau ki chief songo ya sir preston Deputy Chief Minister beri in charge kamar ba kwa bani thu EP ko bade kerpang rom ta surok maurong umsning maurong road uni usurok ulasni pala jah kini kisnam ke pala dak niyo 1 kilometer tak PMGSY na umsning hadu kesnong retiang te kepadang sa nong tu pada shadu sesnong nong sango kedai kumbakan niyo kilometer te kebade baganiru ni berpau cing ai kublai nama ni tep mentala dapat upload ni abstang ban khat tenda ni kedik surok ban ni ngai basyan hingin sayo no yo surok ban sok kelai kawan jong nong sok nong jongi jong ka maurong area ka jong istu bayi tum khuru ban kata ka surok ka bang OIP mana ka bang ibu roksal ka balong lai la ni 1 kilometer na ka snong umkra syak snong sentuma tingi pan pau jing ai kublai na ka mata jong ka department nomor kila shikya ba kermen skam barang ba ka jing shikya jong ka department ki jing ki bangi mat ki kedu agar dong katai kam tamat pada usurok shen sayoi ikijing kala dari ikijing treasury dom jangka department kata dari kebiar kebangiwan ban kendo deputy chief minister kena kesini